Austin de Dr. Şaban, o прекрасный seksolog, hem şimdi başka tema seksualno vaspitание, hem başka problemler. Buyurun Dr. Şaban. Teşekkür. Danes potisno em po široko rečeno, bu nacija var problem. Var problem biçim planina, büyük planina. Bu problem dar seks. Nedir o seks? Seks. Seks dar bir pojava. Açan muškarac, ženska osoba yaparsan spojka, latinski de coitus. Bilirsen. Muškarac var po golemo izbor, vrtaledi ženska osoba od te strani sančim ringi špil, yaparsan pokret, napred, nazad, obratno, nazad, napred. Biçim. Görürsün başka monitorle situasyada. Ama bu seks var nedostatoci. Vursun bir primer. Hatice fikri yaparsan bързи seks lavabo de klozede direktorle kancelarija partizanski. Fikri jaldi malku potkлекнато, var nezgodno pozicija, češma o lavabo, lapsus, lavabo vursun bubrek. Bublegler. Hatice de var isto nezgodno situacija od povisoko karakter, vursun glavata v kazanče. Vidjeli başka monitorle situacija. Fikri yarın zapalem yapardı şlap. Dedik Hatice'yi. Çete napradam parše, dedi Fikri. Bu direktor firmada var proliv. Yürüsün başka OVC. Çak. Açan direktor baktı bu situacija dedi ya iyi. Şopradite more. Hatice aldı panika. Panika aldı yapardı minca gırç. Latinski de vagina gırçaledi apansas. Şap apansas. Yürüsün Hatice bolnicayı. Ano. Bu seks var o prednost šarenolikus. Zamena o partnerle ne yapar? Predizvikaledi o čuruk osjećaj ljubomora. Biliyorsun de. Ljubomora. İsto var zabuna o hormonlar. Seks yapar muškarac, muškarac, ženska osoba, ženska osoba. Muškarac yaparsan analna invazija, jeldi neprijatno mirizba. Seksi instrument yaran prljavo, biliyorsun urda. Ženska osoba yaparsan slično rabota, vursun popolneto dve praznina. Kalırdam upotreba veštačko o seksi instrument. Vursun glata međunožje, yapar seksi minca doručak. Biliyor başka o monitorle situacija. Ama var tersene situacija yapar vagon situacija bu kombinacija dar biseksualde. Prvo muškarac, ženska osoba, vtoro muškarac. Burada biçim važno görürsün rabota. Muškarac var potreba popolnaledi žensko praznina, vtoro muškarac praznina. Isto var potreba drugo muškarac popolnaledi prvo muškarac praznina. Şimdi görürsün başka o rezimeyi da bu problemde. Bu seksi partner budalo, yapsın greška prirodno, vursun penis pogrešno, oynar igra bolesno. Geldi sidače, yoktur vursun kürtünçe. Teşekkür. Teşekkür. Carpet Life!